Hello guys, hello my people, welcome to Education Family TV. Like, share, comment and subscribe. I'm Teacher Foster. Ladies and gentlemen, welcome here. If you are new, please subscribe. It's free for you, but it helps us so much. If you have already subscribed, thank you so much for doing that. Uhawe ikaze hano, niba uri mushya ndagusabye kora subscribe, ni ubuntu kuri wowe ariko bikadufasha cyane. Niba wararangije gukora subscribe warakoze cyane, reka tubane muri izi video nziza cyane z'icyongereza. To help, to abandon, to help gufasha, to abandon gutererana. To accept kwemerera, to refuse kwanga. To increase kongera, to decrease kugabanya. To save kuzigama, to waste gusesagura. To trust kwizera, to doubt gushidikanya. To enter kwinjira, to exit gusohoka. Urugero, we need to increase a size, turashaka kongera igipimo. To enter kwinjira, to exit gusohoka. To trust kwizera, to doubt gushidikanya. To save kuzigama, to waste no gusesagura. To increase no kongera ubunini, to decrease no kugabanya ubunini. Okay. The next is what we call to enter, exist, yes. To raise kuzamuka, to fall kugwa. To grow gukura, to shrink gukura cyangwa gucika, to shrink ni ukugabanya cyangwa se kugabanyuka mu bunini. To grow ni ugukura, kwiyongera mu bunini. Noneho to shrink ni ukugabanuka, kugenda upunguka. To win gutsinda, to handle gutsindwa. To strengthen gukomeza cyangwa se guca, to weaken guca intege. To appear kugaragara, to disappear kuzimira. To connect ni uguhuza, to disconnect ni ugutandukanya. To concern guhuza, to connect ni uguhuza, to disconnect gutandukanya. To repair gusana, to damage ni ukwangiriza. To strengthen gukomeza, gutera umuntu imbaraga. To marry ni ugushyingirwa, kuba wakoze ubukwe. To divorce ni ugutandukana. To advance kujya imbere. To retreat kugaruka inyuma. To retreat ni ugusubira inyuma. To advance ni ukujya imbere. To borrow kugurizwa. To lend ni ukuguriza. To move kugenda. To stay ni ukuguma. To stay, when I say stay there, bavuze ati gumaho. To stay ni ukuguma. To move ni ukugenda. To advance ni ukuavansa, kugenda ujya imbere. To retreat kugaruka cyangwa se gusubira inyuma. Muri kumwe na Teacher Force, mwibuke gukanda subscribe kugira ngo mukomeze mureba andi mavideo. To like kumurika, to light kumurika. To darken gucura umwijima. To permit ni ukwemerera, ufite uburenganzira bwo gukora ikintu. To permit. Then to deny guhakanira, kubuza. Permission ni uruhushya, iyo bavuze ngo I beg permission, ngo ndasaba uruhushya. To confirm kwemeza. To cancel ni ugukuraho, guca, gukura, kuvanaho. To calm gutuza, yes, gukaruma mujya mubyumva mu Kinyarwanda. To calm gutuza. Then to annoy kubangamira, to annoy. It is not good to annoy to everyone. Si byiza kubangamira buri wese. To improve guhindura ikintu cyiza. To worsen ni uguhindura ikintu kibi, ikintu kakigira nabi. To worsen.
to improve, gushyiraho cyangwa kongera ikintu cyiza. Attack, gutera. To defend, kwirwanirira. To defend ni ukwirwanira cyangwa se kurengera. To attack ni kwataka umuntu. To begin ni ugutangira. To end ni ugusoza. To show, kwereka. To hide, guhisha. To work, gukora. To reset, to rest, kuruhuka. Rest, yes, to take a rest, ufata akaruhuko. To rest ni ukuruhuka. To work ni ugukora. To fix, gukosora. Yego. To break ni ukuvuna. To fill, kuzura. To empty, gukuramo ibintu. To empty, gasiga kibereye aho. To empty ni gukuramo ibintu gasiga kibereye aho. To fill ni ukuzuza ikintu kikajyamo ibintu. Earn, to earn, kwinjiza. Spend, gukoresha cyangwa se gutakaza. To join, kwinjiza cyangwa se kwihuza n'umuntu cyane ikintu. To separate ni ugutandukana, gutandukanya cyangwa utandukanye. Thank you so much. Mukande subscribe kugira ngo dukomezanye izindi video ziraje zirakurikira.